Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Facebook қолданушылар. Assalamu alaikum. Қалай халық, ел жұрт. Şu кемеңер көрсіңерді көбірек поделиться қылып қойғыла. Емне дегенде азыр Facebook'тан көріп қалдым, теге Таластан Бекзат деген инебіз аябайлы өзін еркектей еркек қылбаған нәрселерді қылды оқшайды. Ол өкінішті. Бекзат, инем, сен мені ұғып отсаң, Бекзат Таластан ошол, инем, сен мені ұғып отсаң, жақшыраға ұғып алғын. Бұл шайлау өтті. Садыр Жапаровты Жамалмы Жақшуы ел шайлады. Президент болды. Еми болды, еми көчүн қыз үкі. Инем, көчүн қыз көп орозайымға асылып, кішіне еркек болғын. Кішіне еркек бол. Сен орозайымды айтып отасың. Ар кимменен төшөктө жатқанды. Кимменен жатқанды сен көрдің бі? Же шам қармап тұрдың бі? Не қылып тұрдың? Кішіне еркек болчу, инем. Еркек болчу. Еркек бол. Бұл күн дағы өтөт. Ертең башқа күн дағы келет. Бол дейм, сүйлөйт деселе сүйлөй өрбей. Сенден сұраныч, андан көрі қыз балаға тең келбей, андан көрі қыз балаға тең келбей. Жөнөкөйле кечирим сурап қой. Антып сен, ал қыз баланы сен шунча адамдармен жатқансың. Дәлелің бар бы? Чық айт. Мына мені маға чық. Маға айт. Ал орозайым мен қарындашым болады. Келесо. Келесо. Ал орозайым, мына бірле менің емес, қанша деген ер жігіттердің қарындашы болады. Сен не деп сүйлеп отасың? Не деп сүйлеп отасың сен? Еркектің сойқысы сен болып отасың, Сен дәлелің бар ошол? Же қармап алдың бір, еркектің түгінен қармап алдың бір орозайымды. Бекзат. Өзіңе кел, үка. Өзіңе кел, инем. Өзіңе келген, аддыңан ашы өрбеген. Өзіңе кел. Ал орозайымды антып, ар бір еркектің түгінен издей өрбей. Ошон үчүн бол дейм, токтот кылайынбы? Токтот кылайынбы? Эми болду. Садыр Жапаров президент болды. Милдетиңерге өзүңөрдүн койгон алдыңарга ой максатыңарга жеттиңер. Алла Таала ушуну насип эткен экен, мына ушул нерсени көрүп атабыз. Отуруп алып эле кийин орозайымды азыр угуп алып мен аябай ачуум келди. Ал орозайым мен карындашым болот. Сен антып сүйлөгөнү бир жерден кармап алсам, bir жерден сени кармап алсамчы, ошол сөзүң үчүн бир жериңди мына эле кыркып эле салыш керек да. Сен кичине эркек болсоң, кыз балага андай тең келбей. Асыл кайынжа туура айтасыз. Туура айтасыз. Мындай бар жоқты түшүнсө болот. Бар жоқты түшүнсө болот. Бекзат тигини айтып атты, муну айтып атты, аны муну деп, ууру деп атты, саткын деп атты. Кандай болгонду деле айтты, бул эми саясий экен. Бул эчтеке эмес. Бардыгыбыз эле туура түшүнүп аттык. Бирок бүгүн сен ашырып ирдиң, Бекзат. Бүгүн сен ашырып ирдиң. Бүгүн сен ашырып ирдиң. Менде факт бар, далил бар, 5-6 эркегиң бар. Ошолордун түгүндө жаткансың, мен керек болсо бар жогун далилди ачып берем дедим. Ачып бербесең анда эми капа болбой, Бекзат. Эми капа болбо. Ошону далилдебесең, сага эмне? Аябай ачуум келди да, азыр көрүп алып аябай ачуум келди. Ошон үчүн туура айтасыңар. Бул Бекзат андайды түшүнбөй калган окшойт бул жигит.
андайды түшүнбөй калган окшойт. Мында карындаш, эже, эне деген нерсе жок окшойт, а? Мында ыйык нерсе калган эмес окшойт. Эмне эле зомбиленип калгансың, Бекзат? Мен түшүнүп атам, болду. Садыр Жапаров президент болду. Токтой эми. Личностька өтпөйлү. Болду, саясий гонка түгөндү. Садыр Жапаров президент болду. Орозайымдын отамгасыны озуңа албайлы койчу. Тең келе албайсың сен Орозайымга. Тең келе албайсың. Daha bir жолу айтып кетейин. Бекзат, есің барда етеңді жыйгын. Эним, Орозайым карындашыбызга аябай жаман сөз сүйлөдүң. Жаман сөз сүйлөдүң. Далилдериң барбы? Далилдериң жок болуп Алланын астына эмне күнөөкар болуп атасың? Же барып туруп кармап алдыңбы сен? Бирөөнүн түгүнөн кармап алдыңбы Орозайымды? Кудай тоо алдың, бу эркектик нерсени кылбадың сен бала. Бу эркектер мындай кылбайт эч качан. Күчүң жетсе, озуң менен батыр экенсиң. Озуңдан күчүң жетсе башкаларга асыл. Эркектерге асыл. Кыз балага асылбай. Эрге тиеби? Эмне кылат сенин ишиң канча? Сени эне төрөгөнбү? Орозайымды дагы эне төрөгөн. Орозайым да кыз бала, жакшынакай кыз бала. Ал жалпы биздин карындашыбыз болот. Мундузбек таза эле акылдуу болбочу. Мен урайын, эшеги жоктун урайындар. Могул жерде болгон нерсени айтып атабыз. Болду, токтоткула. Ошол нерсени айтып атабыз. Ошон үчүн туугандар, макул, силерге тиешем жок эч кандай. Муну Бекзатка эле мен кайрылып кетип атам. Бекзат, эсиң барда этеңди жыйгын дагы. Эсиң барда этеңди жый. Орозайым кандай асылбагын. Далилиң жок эле асылбагын. Андай сөз сүйлөбөгүн. Мен лично сага айтып атамын. Болуптур, ассаламу алейкум.